Watwi kisa Wama baino Agartala Smart City Lomjak biang kemaka hasteno Smart City ni imang funuknai hapang. Hasteo gedal hapang khajakmani ulo hasteno Smart City shenamiti sanani te shigangni simi rajakhor aguli amjaya Watwi kisa wakhino tui kesawi tongmani jengjal bisani bisingo supungnani kok remani hapang bisa laye bisi thambo lanyani thangai tongha hapang khajakmani Fia lugurokno kok remani le tabukbo supung jagyakho tabukbo Smart City damsa Watwi wakhino tui Lomjak এবার বর্ষায় বনমালীপুরের মানুষ তথা অত্র আগরতলার মানুষ সেই অভিশাপ থেকে 80% মুক্তি পেয়ে গেছে 80% কারণ সুচারু ড্রেনেজ ব্যবস্থা মানুষও সহযোগিতা করেছে যেখানে জায়গা দখল করে নিয়েছিল সেগুলো ছেড়ে দিয়েছে ড্রেনকে চড়া করা গেছে Smart City ni mungnawi juda-juda samong khlaijagoi tongo fia damsa Watwi Wama baino drain ni tui kosom monam laharo kosokjak mungsa lama gurui ayeng tino thanglaisu khlai ma tonglaijawo lama tui thanglaisu khaine aguli amjani lugurok Gedal hapang khajakmani ulo bebak jengjalongno supungnani bagai hapang lugurokno kokromani gedal hapangni phasing lugurok khatonglai tonglaimani bebak jengjalo supungjaknai hene phia tabungni tonggurungno nugui bebak lukurokno imang baye tibe baksa kojokjak সবাই তো অসুবিধা দিতে কিরকম যেন অসুবিধা এখন দেখতে আছে বস করতে পারে না এই রাস্তাঘাটে চলার সমস্যা হয়ে যাবে বৃষ্টি এলে গাড়িগুলি চালাতে পারে না এই সমস্যা এই তো অফ হয়ে যাচ্ছে জল লাগে Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni fungmano komirui nongbo bui haino slim day fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wansugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurui phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakkaham bemar bai yakagui sago fitness tubui phadi haike tei tamono nasingui wansugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi